Kuliah prolog season 4 teha kene ke video ngan yetu ya kimak ki bapher jong post follower but jong post driver constable te ngan stan kon ko ki bayo ars pa san phomak ki bayo excellent na post follower ki don live saungut ki bayo ars pa san ma ki don shis pa ndru phongut ki bayo ars pa ma ki don saus pa nyu flaingut ki bayo shis pa nyu san mak ki don pras pa nyu arngut ki bayo shis pa san phomak ki don 6000 san flaingut ki bayo shis pa ar san mak ki don khntais pa dru flaingut bat na kapus driver constable pan ki bayo ars pa san phomak ki don laingut ki bayo ars pa san mak ki don ar san ngut ki bayo ars pa mak ki don nyu phongut ki bayo shis pa nyu san mak ki don shis pa lai phongut ki bayo shis pa san phomak ki don shis pa sop san ngut ki bayo shis pa ar san mak ki don shis pa lai phongut te nakapus jeng follower kan mau kadon nyu sop tlik pus panai khasi Jaintia kadon tang ar khandai lene lai pho garuru ar khandai lai pho te nakine bade kan mau hakane ke followers kan don tang treat test jong sweeper barbar pat cook te kas ka treat test ka shong dor no shis pa san phomak te sele ba ki candidate kilaya bunhi mani compete te naka driver pat kapus kadon ba hat khandai thli pus khasi Jaintia kadon new thli bat na ki open category kadon saw te ni khasi Jaintia hap ki compete nang kini arthli ada new top in one open category lada phim top hindunai wa top in one haka khasi Jaintia category saya pen kreba kitu ki badai candidate jong kini ki arthli pus tang kini hiknyat kuliah